Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achir tu silin sang puya COVID-19 shikayat mantur oxygen khol Taiwan le Ireland ramachangin Mizoram ron thon thlen ani Mizoram kumsom pariat atanga somli pali in kar te hna athonin COVID vaccine pek ani don ramchung hun sangshanga COVID-19 shikai nuai li sing khade sang ni chong mu chu atharani Tugin Khan Tamil Nadu Chief Minister Tharatan MK Stalin chulaklu ani COVID-19 shikayat mantur oxygen khol Taiwan le Ireland ramachangin Mizoram ron thon thlen ani a Voin Khan Taiwan Sarkar le Meihu University Taiwan in oxygen concentrator le cylinder sompanga veve Mizoram Sarkar aron pek chu Health Minister Dr. Ala Thanglianan Mizoram mi puiti ai wena donga Lok Sabha MP Pusila Rosang le Puje Siram Thanga Additional Chief Secretary 10 he hun hian man puyani Health Minister chuan ventilator thachi somthum panga leirem ti ani to thu soin nikum khan PM Cares noya ventilator za chuang an donga private hospital te po an sema amairo chu COVID-19 shikhian chuap a khoi chhiat na sa thina wangin oxygen za an kaltir po in COVID-19 veidam lo te oxygen mamo apam zo lo thina hei wang hian ventilator thachi somthum panga an nebel tur chuan thla ati muang satani ati Health Minister chuan Ireland Sarkar in oxygen concentrator zanga India ram aron pek thule chumi tanga sarkar lai puin Mizoram ta na somruk aron pek chu aron thlen to thu soibok ani Lok Sabha MP Pusila Rosang chuan let Taiwan Health Program noya Taiwan Sarkar in India ram ta na oxygen concentrator aron donation certificate a Mizoram chia state ming langa pek ani atia helo po hi COVID-19 dona man ruwa donbel anbe se ni atibok Mizorama kumsom pariat atanga somli pali in kar te hna athonin COVID vaccine pek ani ang Health Minister Dr. Al Thanglen he thui soin zoram mi puite himna ngai poimo in he thutluk nai hi Chief Minister Hova Siamani atia kumsom pariat atanga somli pali in kar te hna athona COVID vaccine pek tur hi Mizoram Sarkar na leidon atia Health Minister chuan vaccine leitur hian asiam chhok tu te hna tangin order siam fel to ani to ti soim rampuma mamo asana wangin asiam tu ten an supply ne lova vaccine don thai hun tur ala shedril owangin nga alangai de donani ati sarkar na sudanin kumsom pare tang samli palin kar vaccine pek ngai himi nuai nga borvelan oma dos ni thau anlak angai wangin vaccine hi dos nuai som borvel le ngai dona hemi tan hian cheng viable che somthum chuang se na ngai don ani Mizoram Board of School Education MBSC chuan COVID-19 leng me kara an tumlok angin jun tha pol som pani result pon the nge an tum MBSC chairman Puje Zoram thanga chuan COVID-19 huar tharle ma se an hun bituklo ka HSSLC result pon the nge an tum ti soin result and dik tu zinga COVID-19 ve an lom lo rualin then khat chuan an chung te lai midang wanga home quarantine ngai te an oma chu chuan na atimuang dewati a heti lai hian hun bituka result pon ngei tum ma se mahun ero soilok thei ani lo ti soin tundin huna chuan an program duan lok ang chuan an nakal zel theiri a COVID-19 darna satle ta ka wangin result bo sai konga harsana len tham an la tolo thuwa soi ani hachek bial tu MLA pulal rin dikaral te chuan kort ha khuain tui harsana an to mek sut kian nan mi pui tuin tur a chhop chho saka kort ha khuwa tui sem na hi ni minatang khan kalpui tanani a thala na ta wangle an tui pam chian o wangte in khotang hroi tu te chuan kumdang chong a in khotang in tui an harsa zual he ti an soya kort ha tui lak hrim po an kham khop to lo ti an soibok an harsana to laya bial tu MLA in ma alak pui cholo moment ti thu soin hachek bial tu pu larin te karal te chuan a bial chunga tui harsana la kami pui te chok jang khai tura ruam manna siam zela tum thu soi hachek mai ba ka tun lai hian Mizoram hun tam taka tui harsana chuan zi omlam apan ri hlei theilova hemia wang hian khotam taka na thok man lova tui ngai vena hun mang an tam hle Lai Autonomous District Council nominated member Pali te chu Voin Khan chairman Puvizir Sangan rin thu tiam tirin MDC atana la lut Hripui lenga wanga sarkarin in khuakhirna asiam thataka zom chungin MDC tharlak luna hi LADC hola manani a LADC secretary Pulian Chungnungan kai shruain tun haya CM in nominated member atan arwat governor in pomtak H Laram phona AOC veng longklai lalthan moy colony longklai 3 CBK than sangi new veng pui longklai Z ngun chini council veng longklai te su LADC chairman Puvizir sanga chuan rin thu tiam tirin MDC atan ala luta ti hian LADC
mi pui than member somni panga ba ka nominated member pali nen member somni pakwa anom ta ani nominated member lalu na hian LADC executive member te ba ka political party hruai tu tele MDC ta na lalu chung te ba ka official poimo zolte antel Kolasip Marveng BL Christian Thalai Paul Chuan BL Rorel na machop anda ti hotlin nan Kolasip District Hospital Blood Bank da turin thisen unit somni panga anpe thisen hi Kolasip District Hospital Blood Bank thok tu de chuan anlak sak ani nilani khan unit nga anpe ya thisen petu de chumi pa pathum la mechia pani ania ni nga ni khan unit sari pele in mi pa paruk la mechia pakhatin an pe a voina unit som pathum an pele a mi pa pakwa la mechia pali in an pe ani Chanchin thar hi All India Radio Aizola changa puan ani Ramchung hun sang COVID-19 chikai noi li sing khade sangli chuang mu chu tharani a ti hian chikai mu chu to zati vaibel chani le noi som pali chuang to a ria wanga thi sangthum zakwa som panga omle in ti hian noi ni singthum sangli le somret pathumin thi pui to a tuna hian shivei mek hi noi somthum poruk singli sanga an omani heti la hin shivei enkol dampo pung chho shetin nimin khan mi noi thum singthum le sang khat enkol daman oma ti hian shivei enkol dam toi vaibel che khale noi som seri parukan tling to a hei za zela chutin somret pakhat point pakwa panga ani sarkar lai pui chuan ramchung hun sang covid vaccine dose vaibel che som paruk le noi somli pakha chuang pek ani to thua soya vaibel che som pathumin dose khatna anlak to line vaibel che thum chuang in dose ni na anna fel to ani tukin khan Tamil Nadu Chief Minister Tharatan MK Stalin chu laklu ani a arwal hian cabinet minister somthum pathum laklu tel ngalani governor Banwarilal Purohit chuan Chennai Rajbhavana CM Tharhi ren mathutiam tirin alalut ani pustalena hian Voinchun Khan Fort St George secretariata atna zom ngalin file poimo tak panga ajek fel ngala kan correspondent soidanin heng file panga te DMK in thlan ma a anthutiam an manifesto ti hotin turatana poimo tak ani a hengjing a hin ration card nei chung ko tin hne na bu file lak na tur cheng sang ni theu sem na tur potela heba ka hian COVID awanga harsana tokte puina tur cheng sang ni theu tun thla sem tur atel bok ani state insurance scheme noya COVID veta senso sarkarin atum sangna tur po atelani chief minister thar hian state sunga district collector sang te akom hal boka shrileng ti ji omna tura malakna te asoi puya cabinet meeting masaber ne pui ngalin heta hin sarkar malakna tur poimo zolte ansoi howani voin ve khan Puducherry chief minister Tharatan N Rangasamy chulak loni a Puducherry lieutenant governor Dr Tamilisai Sondarajan chuam CM Tharhi rin mathutiam tirin alalut ani Madhya Pradesh sarkar chuam mirethei COVID-19 chivei te chu athon vekin enkol don chief minister Shivraj Singh Chauhan chuan hemi chungchang hi soin state sarkarin scheme thara ro manati a he scheme noi hen mirethei le minran te tan sarkar ne na thokdu mimal dam doina te athon enkol ani don ati a kan correspondent thon danin sarkar chu mimal dam do injinga hetianga covid dam lo te enkol na tur hi athang chuakanga shivei endik te CT scan dam doi injection oxygen ne adang te athon veka pek anni ang Madhya Pradesh ain Ayushman Bharat Yojana noya state chu mi pui za somret pret vel ani ziaglu ta he scheme noya omte chu ani enkol man hi sarkar tum vek don ani chanchin thar cherti topna na tlang pui COVID-19 shikai te mantur oxygen khol Taiwan le Ireland ramatangin Mizoram ron thon thlen ani Mizoram akum som paret ranga somli pali in kar te hena athonin covid vaccine pek ani don ramchung hun sang COVID-19 shikai nuai li singkhade sangni chuang mu chu tharani tukin khan Tamil Nadu Chief Minister Tharatan MK Stalin laklu ani chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani